Assalamu alaikum тондар. Алдыңыздардағы уналарды Жапалак уна Ош уна базарынан барып тартып келдик тондар. Балким сиз издеген досторуңуз туугандуулук издеген автоунаа ушул жерде чыгаттыр тондар. Карап көрүңүздөр, номерлерге чалыңыздар, толугураак маалыматты алыңыздар. Каналга жазылып, башкаларга бөлүшүп коюңуздар. Көңүлдүү көрүүнү каалайбыз тондар. Каналыбызга кош келипсиздер. Сонун жардама тартуулайт. Assalamu alaikum туугандар. Кийинки автоунаа Mercedes-Benz 210. 2 компрессор дейт. Так, 1999-жылкы туугандар. Номерди катытасыздар, номерди чала бересиздер. Ички салондорун көрсөтүп берели туугандар сиздерге. Мынакей, ички салондорун көрүңүздөр. Бисмилlah. Мынакей, ички салондорун караңыздар. Аркаңыз салондорун көрсөтөлүп туугандар. Так, бул жерде куртка бар экен, куртканы алып туралы. Мынакей. Кожа эмес экен, жөнөкөй материалдан, кара материалдан экен. Бу жерде дискасы бар дейт, баягы. Мынакей. Жалалаттын номеринде кузовто кичине иштер бар экен. Yerine biraz işleri varken kuzovda. Tak, özünün kemçiliğini soraylı. Basın kaça dedi? Eko? 430 dedi. Niye kemçiliği var? Niye kemçiliği var ki? Niye kasayı var bunun? Kemçiliği. İşi. Zimli упашка. Kışkı упашка. Oldu. Kışkı упашка oldu. Minester tonları hiç. Başka kemçiliği yok ekan tonlar. Номерди көрүп алдыңыздар, дагы жол. Үчү көрмөй калып турбайбы? Номери эми көрүндү. 701 73 99 73. Чала бересиздер тондар. Кышкы баллонго алмаштырасыздар, айдайсыздар. Анан мына ошонун майда чүйдөлөрүн көрсөтөсүздөр. 430 дагы түшүрүп берүү болот. 210 издегендер. Башкалар бөлүшүп коюңуздар. Жапалак унаа базарынабыз тондар. Assalamu alaikum тондар. Кийинки автоунаа Subaru Legacy. Номери көрдүңүздөр. 2005-жылкы тондар. Номерди телефонду видеону токтотуп алып чала бересиздер тондар. 2005 дейт. Ички салондорун көрсөтүп берели сиздерге. Мына жакта адам токтотуптур, көрсөтүп берели. Стижаны көрсөтөлү. Автомат экен тондар, мына көрдүңүздөр. Монитор бар экен. Электропакет. Açılışların gördüğünüzler ama aynik. Emesi aynek, сразу aynek болот экен. Так, алыстан көрсөтөйүнчү. 630 дейт. Кемчилиги жок экен тондар. Алат кестер, айдайт кестер. Газ менен экен тондар. Газ да бар экен, бензин дагы. 630 алмашуу жолдору жок дейт, түшүрүп берем дейт. Машинаны көрдүңүздөр, чала бересиздер тондар. Жапалак унаа базарынабыз. Assalamu alaikum. Каналга жазылыңыздар тондар, сөз башкалар бөлүшүп коюңуздар. Assalamu alaikum тондар. Кийинки автоунаа Fit. Көрөбүз азыр. Ички салондорун көрсөтүп беребиз сиздерге. 2004 дейт, 15 дейт тондар. Номерди көрдүңүздөр. Видеону катытып алып чала бересиздер тондар. Ички салондорун көрсөтөлү. Ички салондорун көрүңүздөр. Ички салону серий түстө, агыш, серий агыраак түстө тондар. Кийинки салондорун көрүңүздөр. Серий ак түстө. Арка жактарын көрүңүздөр. Россиянын номерине тондар. Баасын канча дедиңиздер? 550. 550 дейт тондар. Немesi var aka? Kemçiliği var.
Ошо зимний баллон кылыш керек, Ошону эле салыш керек. Ошону эле салыш керек. Иши жок, баары жакшы. Моторлору баары жакшы. Привозной мотор коробка. Привозный. Ходовой кандай? Өтө жакшы. Жакшы. Иши жок. Родной краска. Родной краска экен, а? Бул цвети кандай болуп калчу? Серый эмеспи? Серый. Серыйбы? Серый кирет экен, а? Ушун чирик жок. Чирик мириктери жок экен тондар. Көрдүңүздөр. Баасын канча дедиз? 550 деді. Басын 550 екен тондар. Номерді көрдіңіздер, чала бересіздер. Башқаларға бөлішіп қойыңыздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум тондар. Кейінгі автоуна Fit 2 тондар. Россия номерінде. 2007 14 дейді. Номерді көрдіңіздер. Видеоны қатысып алып чала бересіздер тондар. Ешкі салондарын көрсетеді сіздерге. Ички салондарын көрүңүздөр тондар. Мынакей автомат тондар. Монитор бар. Оң жактуу. Салондарын көрүңүздөр. Көк кара түстө экен. Мынакей. Арка жактарын көрүңүздөр. Söğü таза bunlar. Bunun baası kança dediniz? 650. Diskalar жақсы екен. 650. Зимний баллон салыш керек, болды айдаш керек, а? Алмашу жолдары жоқ. Бар ба? Сүйлөшөсүздөр. Алмашу жолдары болуп калышы мүмкүн экен да, тура. Доплата үстүнө акча кошуп туруп алмаша турган машиналар болсо чала берет экенсиздер тондар. Ошол башкаларга бөлүшүп коюңуздар тондар. Ассаламу алейкум. Чапалак унаа базарындабыз. Ассаламу алейкум тондар. Кийинки автоунаа Accord, Honda Accord тондар. 2004 дейт, объем 2 дейт. Номерди көрдүңүздөр, чала бересиздер. Ички салондорун бир сыйга көрсөтөлү. Так. Мына ички салонун көрүңүздөр тондар. Кара түстөгү. Az bağısını sürüp veririz. Kara tüstü tonlar. Yerinde kuzokta kişine işler varken. Biraz işler varken sol yerinde. Tak, sıraylayayım. Bağısını kaça dedinizler bunu? 600. Çürpüresler ha? Алмашу бар мы жолдары? Алмашу бар. Улакка чабыла турган аттар болсо келе берет. Улакка чабыла турган аттар болсо дейт тондар. Келе берет экенсиздер. Не кемчилиги бар дедиңиз мунун? Не касайы бар дедиңиз? Касайы жок, Касайы жок. Алыш керек, миниш керек. Алыш керек, миниш керек. Зимний баллон экен тондар мына. Кышкы баллон экен. Состояниясы өтө жакшы. Көрдүңүздөр. Кузовунда Кузовунда кичине бар экен, а? Biraz var. Aldı canım bir. Aynen bir süt önce. Not bunlar. Telefonda gördüğünüzler çalı öğretilir. Şot onlar. Assalamu alaikum. Başkaları bölüşmezler tonlar. Assalamu alaikum tonlar. Aldığınızlarda Haval H6. 2022 жылкы жаңы автоунаа туугандар. Кыймылдаткычынын көлөмү 1.5 бензин турбо туугандар. Жүргөн убактысы пробеги 80 000 километр. Ички салондорун, алдыңкы салондорун көрүңүздөр. Пакетте туугандар. Бул автоунаа туугандар Бишкек шаарында Кытай мамлекетинен чыгарылган. Баасы $22,000 дагы түшүрүп берүү болот. Башкаларга бөлүшүп, каналга жазылып туугандар. Ой пикириңиздерди калтырып коюңуздар. Assalamu alaikum туугандар. Кийинки автоунаа Honda Fit 1 туугандар. 2003 дейт, 1.3 экен. Номер 500 дейт. 39.05.90 дейт. Ички салондорун көрсөтөлү туугандар сиздерге. Ички салондорун көрүңүздөр. Автомат туугандар. Бирөөсү автомат десем, бирөөсү жазып алат го баягындай. Механика 101 алады деп. Мынакей. Арканкы салондорун көрүңүздөр туугандар.
Qara түсті салоны чехолы жашынақай екен. Üstünde bagajniği. Üstünde. Машина ақ түсті тонар. Алтын түсті. Fit деген жазулары, Honda деген жазулары. Sırtında kuzovda işleri de жоқ екен. İşlerini көрбөдүм деле. Басы 680 дейді. Daha çürüp beri olur. Az almaşı. Almaşı var mı? Almaşı. Наличка. Бол қанша шоны? 650. 650. İşi қандай? İşi var mı? Кемшілігі. Алыш керек айдаш керек. Баллон алыш керек, зимний. Zimний баллон алыш керек. Zimний баллон алыш керек. Başqалары бөлішіп қойыңыздар. Жауап іздейміз. Assalamualaikum tuanlar. Keyingi avtouna Lada 2107 2010 deydi tuanlar. 1.6 deydi. 280. Болуш қанша? 260. 260 deydi. Az ешкі салондарын көрсетеміз. Номерді көрдіңіздер. Видеоны тоқтата алып чала бересіздер туандар. Ешкі салондарын тартып көрсетеміз туандар. Мінеке, қараңыздар. Серий түсті екен туандар. Так, машина таза екен, а? Полный шумка. Шумка. Шумоизоляция. Жақсы. Не кемшілігі бар, не касайы бар бұның? Касайы жоқ. Алыш керек, минш керек. Касайы бензин құйыш керек, дең? Бір мотор жаңа ашпайсыз, көрсетіп қойылы. Мотор жаңа көрсетіп, 260 дейді. Daha çırpırese 260'dan. Çalsa. Ел çalып көрсө, жактырса. Реальный көрсө? Реальный көрсө отандар. Жактырган. Реалды көрсө дейт. Май сайжы түтөй. Жоқ. Кандай нерсе жок, а? Мост, коробка, звук жоқ. Алмашу жолу барбы? Жоқ. Өзгө. Наличка. Өзүнө түшкөн. Жакшы. Телефон номерди көрдүңүздөр тугандар. Чала бересиздер. Жапалак Уна базарындабыз. Каналга катталып, башкаларга бөлүшүп коесуздер тугандар. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum tuanlar. Keyingi avtouna Lada 06 tuanlar. 2004 deydi. 1.6 deydi. Nomeri gördünüzdür. 553 34 02 22 deydi. İçki salonların gösterdi. Aynı biraz neme var ha? Biraz trashine de koy. Şunda var Motor коробкалары var taza deyiz. Так, içki salonların gösterdi. Salonların görünüzdür. Qara түсті материалдан. Arka жағын gösterdi onlar. Ne işi var, ne kemsiliği var bunun? Баллондар летний ака. Balonlar lетний. Zimniği almaştırış gerek. Zimniği almaştırış gerek eкен. Kuzovda işi var mı? Жоқ. Жоқ, а? Ходовой қандай? Ходовой орта. Ходовой орта. Қайсы алмашасыз? Малдарға деле алмаш беребиз. Малга койго. Мал, қойға деле алмаш бересіз бе? Ат, жылқы. Бола берет, а? Матис. Жақшы. Туғандар, ұқтыңыздар, алмашу жолдары бар. Басы қанша болды? 160 кеми бар. 160? Кеми бар. Жүріп бересіз. Варианттар бар ба? Варианттар бар. Сүйлөшесіз, а? Номерді çalsa сүйлөшө бересіздер, туғандар. Жапалак Уна базарындабыз. Башкаларга бөлүшүп коюңуздар, каналга жазылыңыздар туғандар. Күндү көрдүңүздөр. Assalamu alaikum туғандар. Кийинки автоуна Lada 01 дейт, копейка. Так, жылдарын көрсөтөлү, номерин көрсөтөлү туғандар. Так, срочно дейт, 553 70 71 72 дейт. Инжектор дейт. Инжектор дейт. 1.6 экен. Ички салондорун көрсөтөлү туғандар. Ички салондору өзүнүн түсүнө окшош экен туғандар. Мынакей. Жасалганларын көрүңүздөр. Бул жерге мониторду коюптур. Көрдүңүздөр, а? Мынакей. Так, баасын азыр сурап беребиз туғандар. Молодежь дейт го, мындай жаштар дейт го, жаштар барбызбы дейт го. Үстүңкүсүн көрүңүздөр. Мындай болсо мындай болот экен. Мындай болсо мындай болот экен. Көрдүңүздөр, а? Так, машалла, Алла деп жазып койгон.
Arkanın salonlarını gösterelim. Açıla arkası. Bir gösterdik bana arkası. Diskasını gördünüzler. Ne? Arkanın salonlarını görünüzler tonlar. Bir aldıcağını gösterip koyuz bu kapatacağını. Motor jağını bir gösterip koyuz. Siz tartmayın ekan. Baсын hazır ээсинен өзүнөн сурайбыз туугандар. Bir ушул мотор жагын көрүп койсок. Тазабы? Мотор жагы таза. Наркы бетин өтөйм. Бул жер суура экен. Жүргөн үнүн да улуттаңыздар. Басың канча дедиңиз? 200 кеми бар. Алмашуу барбы? Алмашуу бар экен. Алмашуу жолдор кайсы машинага? Болары чала берет. Чала бересиздер, кими алмашкысы келсе тондар. 200 кеми бар. Көрдүңүздөр, иши жок дейт. Аласыздар, жандырасыздар, безинди коесуздар, айдайсыздар тондар. Болду. Жапалак унаа базарынабыз тондар. Башкалар бөлүшүп коңуздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум туугандар. 07'nin арзаны комментарийге жазыңыз, ой пикириңизди калтырыңыз туугандар. Азыр айтып беребиз. 2007 дейт. 80 000 сом дейт, 708 дейт, 21.03.69 дейт туугандар. Ички салондорун көрсөтөлү сиздерге. Мына, көрүңүздөр. Ички салондору туугандар. 80 000 дейт. Арзанбы? Сиздерге суроо, арзанбы бул тууган? Же кымбатпы? Өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырсаңыздар. Орустардын номеринде экен. 80 000 daha çürüp veriyor. Bu жерде biraz kuzoftorunda işler varken. Kuzoftoru kişine işler varken. Motor jağını bir açıp koysanız. Motor jağını bir görüp koyun. Almaşуу жолу var mı? Bir yandan açılat ha. Bir yandan açılış gerek bu söyle. Bev açkanda oldu ya. Bev açkanda. Tak hazır. Açtırıp көрсөтөбүз. Жашыл түстө экен. Ha, bir yandan mı? Öteden. Ama Муга ошондойбу? Алдынан эч ашылабы? О, бул башкача ашылат экен. Тондар. bayan ekan da o. Боёк экен да. Моторунда кемчилик жок. Не касай бар экен. Не иши бар? Ходовой кичине каратып коюш керек. Алмашуу жолу барбы? Başka almaşasızbı? Almaşуу жолдору бар экен. Telefonda gördüңүздөр, чала бересиздер. Başka almaşат экен тондар. 80 000 daha болушу канча? Болушу 70. 70 be. Болушу 70 дейт тондар. Башкаларга бөлүшүп коюңуздар. 07 тондар. 07'nin мен арзанын ушусун көрдүм тондар. Башкалар бөлүшүп коюңуздар. Номерди көрүңүздөр, чала бересиздер. Жапалак унаа базарындабыз. Салам алейкум.